SDN BHD Productions, the Premier Empire. Ntagarabo bateguye gusa Viper Studios. Kuti filime yiswe kwa Rarampul Special Forces, Damofa Production, SDN BHD. Anza konaje gusobanura bataravuga ndavunwa niki. Dore nabandi bateguye ngabo. Kamececetse. Ririya si itangazo Rufendi se barangara kamu ararangisha jewe oya musoma magambo nubwo atari ikinyarwanda muri iriya jambo ribanza se barangara kamani ararangisha inori kiza byiri yahinze mu murima bakaba barazijose bakazisarura setting nandi ngayo amatanga asigaca muri filime ufite n'indirimbo cyawe ukeneye kwamaza amagana Sankara nimero nazitanze filime itangira ari iduka ucuruza agataro bagomba ushaka kamenyekana. Filime yiswe nde mana Peresti wa Dani yabuze certificate ya football. Score Productions, Amofa Production, Viper Studios hamwe na Sankara. Dakubwe warabonye filime nka The Takers ya Chris Brown ukabona the town tangira hakuno kuri banka Damofa Bank muri Malaysia arafanye cyombo afande Pak yang ada kat dalam tu ngabaswe muri mindari babashura Pak yang paling banyak yang pernah aku jumpa muri mwine ngabashura mbere mbonye kuri igisi babiyiba kumanywa sebelum aku yang belum na musheba banke na nafa nashimuta abaturage bari mindani sekarang bodoh musoka cyangwa twarasakira kare babigeza mwasoka mwabaswamwe come out tanga itegeko kumanywa kusambu sita barangije basoka n'ikimodoka cya Amadi bandi bare ku rumoto ikimodoka n'antibare bajya tumwoto mabanda ari mindani kira pariki ikimodoka gikome audio file mfata imiriro yanyu murekere musoka sha manika maboko bavayo mabanda afite ibikoresho bafite automatic weapon imbunda z'abarusiya zirekura abasasu umufiririzo berekeza ku bapolisi kumanywa bayise kwa Rarampul Special Forces. Nakubwiye Sankara yazizanye aho nagiriye muri Amerika nagarukiye igihe mwoto kumanywa kurya rukamba izuba rirashe bare kura grenade umuhanda rwagati imbere ya bank bifite assurance rate zishyura sha barasha polisi fanda rumirwa bafite bya gade bimwe bitubitaje amasaso ari kuri grenade umodoka bwa polisi indi grenade bakoze mu polisi nama bandi ane fande byara murenzi dore ngo barahunga urayoboye sha take over dufite ijambo mabanda vayo sayegera umwafande bandi rimwe yegera fande kumanywa nta n'ubwoba kujya agasuzugura namwiyereka mushyira imbunda mu gituza byose birashoboka zuhuriwe kepotong beramai pun aje abusiye buri hamwe sama juga macam polis umva kabone bwadukushana ukadufata amabanda azahoraho akan ada polis lain gantikan tempat kau ntacyo byamariya mwishimye kau jadi hantu hazaza n'umupolisi agusimbura duhige bayang kau berapa banyak yang kau nak nashaka unkorere kau jaga aku ndakwishyura amezi ashoboka senang tak ada siapa zajya niba buri munsi nawe nkingira ikibaba bitabaye ibyo uzapfa n'umuryango wawe wose banka zigira silence urumva nzajya niba nibajya kumiga ume amakuru hakiri kare bayise KNO Special Forces da Premier Samano Sankara nuko dutangiye erega Rufendi bwira n'abandi akari karabuze karaje ntibwatinze umupolisi bamuhaye amahirwe yo kubaho second chance afite akana kagakobwa utabahuri ndi umupolisi naje kugufata mbak saya cik ihangane madam nturase mugenzi n'agakobwa ke, ziraganira. Niki nakoze? Nagushinja ruswa.
kandi koko yari ruswa uyu munsi. Gukingira ikibaba Mira mwana wanje. Mira ubu ndabizi iyo mvuze Mira izambwa ngo ni burage ni buruwate badije batangira gutekereza ibimogi byabindi bahikinya ngo ni Mira. Ibyo byazaruswa bikuyehewe ni ndabikwigishije ni bibi. Mira tu kat TV lah. Kumyaka yanyu nyine nabyigiye kuri televiziyo. Wakumbawa pada. Buriya ari ibintu bajya kuvuga kuri televiziyo kabona abana bato ntago ari ngombwa. Muze bitera igihugu umwaga ashaka umwana amenye ibya gipolisi ruswa ibintu nk'ibyo ibimogi. Muze yarangije fata kabunda tondo. Bamubwiye ngo batajya muhemba neza ku murongo. Cyari ryabandi. Sheri. Uruza. Umwana acafuta nive. Tugomba kwiserebura. Gusa reka ngende. Mugabo aritunganye ni mu gitondo afite madamu afite umugore mwiza. Awak urus lah, nanti saya bayar. Uratekereza icyo ya anniversary y'umwana yitonye ndaza kwishyura. Saya dah lambat. Jana umwana kwishura sibyo? Nge ndimo ndihuta. Mugenzi umugabo ntajya avugisha na madamu akazi ni gake. Saya nak pergi Bible lagi. Umva basi wajyanye umwana kwishuri. Wenyine kwishyura n'imisoro n'ibiki? Bantu ujyana umwana kwishuri njyane ndekora ibindi. Umugabo acana ka televiziyo. Gose polisi yanewe kuba yahagarika amabandi yitwa Anakis. Akuraho televiziyo. Afata ikinyamakuru amasaha yirika kureba neza ibinyamakuru byose. Baravuga uburyo polisi yanewe guhagarika amabandi. Sike. Suyu mugabo. Ayah. Papa. Dah Mira pergi sekolah Ntago uri kunjyane ku ishuri. Nakana. Kira hakuna amafaranga sheri. Ubwo yamabandi buri munsi ara amafaranga siga buri gitondo. Kandi menshi. Hari igipfunyika bakuzaniye. Abang buat apa dengan duit ni? Hasi amafaranga uyakoresha iki? Mu rugo n'abakene. Pokoknya saya nak buat apa? Ngomba kwishyura bukiti. Uyamaze iki sheri? Bayar bil. Umva dukine amafaranga yo kwishyura imyenda yacu. Guhaha kira kitu. Amafaranga ya gipolisi nica nikize mwikofe arimo kanote kamwe. Buriya abagore hari ukuntu bihanganira abagabo yabona kibazo byateye mu rugo nyine agashinyiriza nyine tu bagatogusa utunyanya n'udutunguru tubiri bakabirarira. Amafaranga naya mabandi na ubwo yatinye kuyakuraho. Hari ukweryo ugashinjwa kwafatanyije n'amabandi ikora iki? Kwiba. Bibit dalam laci dalam bilik. Bang. Umva agenda ufate muri mu cyumba muri drawer cyangwa se mu kabati amafaranga twasevinze ufateho nta kindi. Basi ni utari kujyana umwana ku ishuri umutore numva kuyo. Mugabo arerekera. Ijobira. Umugabara akazi n'imijyango muri te imeke nyango yekenye. Gendera ibifaranga handitso iri mu kiziga. Kau jaga aku. Yibuka ikigabo cy'umugabo ati nkwaye amahirwe nawe uzankingira ikibaba nawe nzagucunga. Yamani. Nta wundi muntu ugomba gupfa. Byose biramera neza. Nguhembe polisi cyagwiga amabandi umenyesha undabura umvishe mabandi ubundi buryo akora. Pifura muve mu bintu byo kwibimbata n'isekuru meza abandi. Berjobu kan bwatinze. Kota cedera dan 6 orang anggota kita. Abapolisi batandatu bakomeretse, batatu bakomeretse, batandatu bataye ubuzima. Bapfiriye icyaha cyabereye. Yang paling dikendaki. Aya mabandi Anakis ni ganga cyangwa se group ya mabandi iri wanted ya mbere muri Malaysia. Sangat licik dan abantu babijyanye they are very dangerous. Hebat kandi bakora bitonze n'abahanga. Untuk menangkap mereka. Bafite technique zirenze tactics. Natwe kwafite tugomba kuba turenze. Seolah-olah bafite ganda yo di gucika. antara kita yang menjadi hantu pada mereka. Gusa bafite umwe muri twe ubanekera amakuru. Kamu yang None kasar perompak-perompak. bivuze ngo hari umuntu muri twe ukorana n'amabandi. Yang ini Nafande mukuru. hanya dengan Lan. Musore. Ndashaka ubaze Lani. Muze uko yakaje tondo. Sasa nawe batangiye kumuneka. Muze. Hano muri polisi warimo gukorana n'amabandi. Kumbe na mugabo Lani. Twatangiye ko afite imbere ya banki bakamutuga imura tugwa amahirwe yo kubaho. Muze Lani aratangira. Tubonye afande mukuru ashyira kandi gasori. Boneke muneke kamukurikirane. Nakwizera undi inyuma ye.
barashaka kumenya ndukorana n'ababandi, kumbe muzehe nawe aritonda, kumbe dore ryabandi Ashraf bandi kazi mukabika mugakora mukayabika bo bakayiba. Banki bifite assurance n'ejo bitwaza, banki igomba kukwishyura nimba abikije kwa musenzi we. Yewe kumbe nabo ni benshi abapolisi. Wae nova uri turarasa kureba neza ikigoryi nacyo gifite ikarita. We mukiri imbunda hasi, kumbe abapolisi babuze aho hafi ngo nta muntu bizera. Kigoryi gusa cyo kibazo muzari marine kikamukurikirana ashaka buryo kiyatanga ababandi kwaje. Abaturage barafukoma n'abatunga n'imbundara. Kagasore gacyashya barakabona. Ada budak baru ke? Boss ni iki? Uriya nawe mushyashya? Da. Halo iperereza ngiye kujyaho n'ubushakashatsi birahagije. Sasa afande mbanza nakwibandi Ashraf rifite abapolisi rikoresha. Barangije baza mu karesitora. Sabona kedai. Mwese muhaguruke. Ninde nyiri hano? Tutup kedai. Kami polis. Ndo amupolisi funga iduka. Wah. Pelanggan semua keluar. Abakiriya mwese navuze ngo musohoke. Uwa mbere ajya hanze bakubitaho bya bindi ngo barimo barasaka. Iperereza. Aku baru masuk unit ni. Ye uranshaka iki? Pretender narahkan aku untuk. Nibwo nyinjira mu ikipe yanyu nanjye superintendent. Bambwiye kuba patana wawe. Budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. Umwana muto nkawe ukinjira mu kazi utangiye kunkurikirana ngo ukugora akazi. Correct. Nakemuye ibibazo byinshi nk'ibi. Kan. Ukemuye bingahe? Asalkan jangan. Kaba nubwo nawe terego ndakora nk'ibyawe. Ntabwo ndi umuswa ariko. Nakana 7:15 pagi. Kau makan roti sambil wabyutse saa 1:15 suka tengok TV. urayinso ureba ikinyamakuru urebye televiziyo urivumbura ikinyamakuru gitasi kumbe kamunekaga nukubera iki Jangan sibuk dengan bahan pesan kau. ama itangazamakuru imuri kubangamira muzehe. Bagus sangat. Semua pasal aku tahu. Uraceka kunkurikirana iwanje ari ubwo buhanga. Ntabwo uramenya byinshi kuri njye. Banyak duit dalam poket kau. Ntabwo umuntu ufite amafaranga menshi tutayahembwa bayakuye kumwinjirira cyanara. Dah. Aku tahu kau tu dia. Reka tuganire kuri ibi. Kau jangan risau sebab aku pun Ndabizi ko ukorera ari amabandi. Gusa nugira ikibazo because aya mamol tunangi ndayakorera. Kagana gace gatangira kumucokoza. kita bukan Kumukura amakuru. Aku tak tahu kenapa Nje naye dufite data bushumwe, we have the same boss. sebab nak bantu kau. Gusa sinzi impamvu noherejwe hano. Santoy. Mbenda boss atashye ko nagufasha imandiri ku bijyanye n'ibye bank byambabariye. Ndashaka ngufasha. Kalau nak bagi kau sikit. Ashraf twese natwishyura buri mwezi. Asalkan Ndashaka amafaranga tujye tuyagabana nta kibazo. Mu gihe aku buat. ukora akazi kawe neza. Nanjye nkora kanjye. Bose bakorera ryabandiri kuru Ashraf. Bakiraho hanze araturika. Ashraf nabara bacunga aho bari. Okey dah. Laj. Okey dah. Okey tuan. Kevin umeze neza cyane. Kamu kat sini. Kau tahu tempatnya kamu letup kan? Umva amagara ikipeso cyane. Wa musozi wari gutwara buturuki. Akana kamwambura imbunda agiye kurasa kakuye umutwe w'imbunda. Letakkan senjata kau. Waye musore muto mwese mushyasi mwaro zanyu. Kamubwiye ati reka dukore ibandi atagira urineka. Muzehe waracyatsimbaraye kuri tanga. Kabona ubwo ryamubwiye riti ngwaya amahirwe yo kongera kubaho. Muzehe arashaka kuri tanga. Kumbe Ashraf afite abantu babiri bamukorera muri station ya polisi. Gusa muzehe narajya ku ruhande rwe neza. Ashraf aracungira hafi. Banke z'umuzipaka zose amaze kuzisiga ziri vide. Satu letupan salah berlaku. Over. Mwese mwirukange mujya kuri Jalani banki iraho hafi. Bwaho banki usanga ari butoya bwarambere. Nimba ari bwita sabo. Nimba ari sabo riba ari boda boda ni utwo ngutwo. Twa tundi twansaidira two muri quartier. Masuk sekarang. We sawa ameze neza. Mujye mindani. Harako bajeho. Mabandi nta tuza kila siku job uruko banki no kuyindi. Go. Uyu munsi bakeba yindi gutyo. Binjira muri sako. Parza kira samara baherezana. Bambaye bontibare.
masasu nyayo. We abaturage na muturage bashaka kwica mwese mutoka hinje ndani, mwese musoka indani na muturage bashaka. Ashirafu ari kuri etage ndende. Dore miji we uve kuri biryogo. Panggil datang sini. We mu bwa polisi bose bagiye. Semua anggota. Halo over mwese. Sekarang ada rompakan. Mujye kuri Jalal Sultani Ismail Lona. Supaya mungkin. Habaye ukwibwe abapolisi mwese mwari mugiye handi mukate. Bakira itegeko. Nabandi ndani muri bank. Urumwe n'igikapu. Mwitegura gupakira ipinda sha. Damofa bank. Tekan, cepat. Kumbi dore boss. Ashirafu. Agize gucaba na polisi yose yerekeje ahantu bagenzi be bari. Nkanda. We mugire vuba musoka nga intani. Muri yo bank akiri kare. Polisi yaherekeje. Subumbuye baramwambaza amapingu. MPU patah balik. Kagasore kabwiye muzehe ati yewe basubira inyuma. Bahinde bagiye kwibase. Nero tazitegeko. Tempat tu terlepas. We abajura babanje guturitsa ikisaso ngo ku restaurant barangije bajya kwiba bank. Nkuko baturitsa mu mugi bakajya kwiba kuri bank iri Remera. Tayari. Faster. Kamera wabanza kuzizimya. Fanda arangije aza musiri kwetegere. Kenapa ni? Yewe bigenze bite? Biasa. Hano umuntu yinjiye muri system yacu. Iyi ni tekinike yabo atagira bafata amasuku. Kau dipeskan. We musubizaho sha. Afande ntago babitunganya ntabyafata amasanga. Bisubizaho wiza IT yiki. Nuko sasa ugenda ugatuka umuntu umuhoro gusa naho yanze kubisubiza abishaka. Aho baturikije polisi yakase. Amabandi yaragiye gutangira kwiba. Ibintu zakase. Tayari. Napfuye tu. Tutup jalan. Twe mwese hatagira ubahari mufunga umuhanda. Tutup jalan. Close the road. Excuse. Kamera zisubiraho. Basubizaho bazengurutse. Abakeka bashaka bari muri bank ndani turabona akamodoka gafunze. Bose atinga igisasu. Kubereka ko nta muri mu modoka arayituritsa. Mabanda ari he? Iyi modoka iraturitsa arahamagara kuri headquarters IQ. Muhamagare fire brigade bazagari ya arya niki? Kizimya mwoto. Nabakomeretse ikipe yose imeze neza unity. Tayari. Mabanda raha. Kwiba buri munsi. Ewe data we. Dore fande ngarumirwa. Lan mana? Wakora n'igitego nyaho turabangaba. Lani hari iki? Lana vayo. Muzehe. Iki cyamubwiye ko gikorana n'abagenzi baya mabanda. Bigenze bitara? Aku suruh kau tangkap. Ibi ni ibiki? Tangkap polis Nepal. Dia partner baru kau, aku assign dia. Uriya aramubwira ko mugomba gufata amabandi ntabwo ari gufunga umupolisi mugenzi wanyu. Geng anarkis. Bukan. Aku naja lah. Uriya aramubwira akurikirana nawe. Sama ada. Yagomba kwigira nkaho ari kurundi Rwanda ararengana. Njya mwohereje ngo abakurikire. Buka. We mufungure sha. Oyaza kuzana amapiye ifunguzo. Narukwibye kare acha n'ipingu rya yamba nducika mba nacitse wanjijiwe. Kumbe Motif tu nak cek saya clean ke tidak ni. Kau tengok ni. umva ku kibushaka ari gifite ikibazo. Tengah kecoh. Banzure buyi mwanda. Saya dapat info. Banke yebwe wese waruri. Perkeliaran dekat depan kafe yang kena bom tu. Uyu musenzi yarabizi kuki yankuri cyane agiye kunywa icyayi. Haturitse. Cepat. Subisa iminsi itatu inyuma kuri kamera. Turebe ndateze igisasu. Kureba neza kuri za kamera. Kita dapat info dalam bungkusan tu ada bom. Ari umuntu wateze igisasu muri Mondisi iminsi itatu ishize. Oh, sini sekali info. Ari mwahasaze. Mwahasatse. Aku cakap jalan. Wowe nari gukurikiza amabwiriza. Aku cakap Kanga ubwiza ukuri. yang kau rahsiakan padaku. Kalau betul dalam Ndetse nk'ari ikintu mwaduhisha hano. kenapa kau tak panggil unit musnah bom? Wavumbuye ite ko muri Mondisi ariho banase igisasu. Kita dah praktik daripada dulu lagi Lazni. Azimi. Mabanda rwose ibyo nkora ndabizi. Sasa mabandi yabarenzo. Kita potong macam mana pun tumbuh balik. Warahindutse kabisa ukwiba kumaze kwera. Sampai bila-bila supaya nak. Wimbwira umwana kubimaze kwera buri hamwe. Ya betul Tuan Azmi.
Itu yang azima ibyo uvuga n'ukuri dan itu pegangan aku. ibyo yarabwiye kuva na mbere. Zaman berubah. Gusa ugomba kwibuka ikintu kimwe, abantu barahinduka kandi n'inzira zirahinduka. Cyana mwizera gishyashya mu kazi usubire mu kazi shafa ndabatura umujinya barareba iki. So far tak ada awam yang cedera. Tugaruka hakuno Tapi bawa dah nta musivile wakomeretse, gusa kufure for vide kosong. baza hakuno muri banki. Ada dia mengatakan tembakan berlaku. Barashe mu kirere, abaturage barisohokera bacyumva kurasa. Tak ada kesan tembakan. Mwirebe usibye umupolisi barasiye mu marembo, nta yandi masasu yagaragaye. Mungkin. Nta kintu turavumbura. Kagasore kari mu iperereza yoga kamubwije ko ati nyinkorerana nari abandi kabwira muzeyi gusa nta kintu washinje umuntu utamufasha amajwi. Di orang mula-mula masuk. Becinje uko nimagina baheri yako kuri front desk kana fotoramo Kagasore Peter hapo baba na bank manager barangije haraho bamuzanye barasa mu kirere mwese kiri ya burinzi. Orang perompak. Uko bigaragara bamwe babiri mu bajura Manager itu masuk dalam bafashe bank manager ngafungure ku foro bamwinjiza muri esanseri. We fungura ashakiraho kode igikumwe cya bank manager bashyiramo kode kirekere takuno jya ku ruhande wa musenzi dore urufito data dore ifaranga nuko batangiye gupakira ari imagina bamusigaye ikimenyetso cya A. Iperereza racyakomeza, bari bambaye za gani wabona ibikumwe bari muri autopsy investigation promotion suspicion. Rompak tu datang. Umva hano password induka buri nyuma y'isaha. Dia orang betul. None bamenye gute code ifungura hano. Orang kendaraan. Imodoka yabo yaturitse. Kita ada buat roblox. Nta modoka yindi bari bafite. Ada 1 km radius kan. Hano byanga byakunda hari perinuza bariyeri. Ada. Harabonye isura yoya. Maksudnya dia orang masih hadir di Abajura bashobora kuba bakiri muri karitsiye hakiri kare. Umusore ati niba imodoka yabo yaturitse wegaruka. Musara mubuze musara mbwati barabwiye musara ujye uducungira icyo bana umenya ko tagiye guhigwa. Agasore gati niba imodoka yabo yaturitse bivuze ngo baracyari mu gisagara hano hafi. Gatangira gushaka imodoka yabo nimba yaturikiye imbere bivuze ngo baciye hano munsi y'ubutaka mu mihanda ya Sagari ya Moshi. Agasore karakurikira Zul kageze yani bandi rimwe ryakuyemo cya maski kemajina ukuntu ryaba ryaje hano harari cya mondisi muzeru para ndani igikapu cy'amafaranga mugabo atwara nk'utwara inyana nibwo bagiye cya maski aragita muzeyi barambwira ati uducungira ikibabo badufata tukwica we ngomba kubashaka muzara kurikira Yesu Zulu wamsenziwe urakora ibiki Zulu ko yakaje acha kutwa imyanda nyumva neza we sankuje nyumva muzee onkira hagarara wowe Ini bukan orang dia. Balik. ndavuze ngo hagarara Ini bukan orang dia. we nagarumwe mabandi tugende kimureba cyitonze fresh afite nagaru umunyamwanda tu hagatwara imyanda kuramo ingofero ikuye mu rupara kimeze nk'igisaza ukuntu gusa isura teguye urutwe we tugende we amaso yaratukajya abani mwene Joporo birirwa bamwe bimogi ndagusabye tugende nagaru umujura Kau percaya tak? kasuru karamyaga muzee kigabo kigatambika amafaranga kiratangira suru ndakora sa rusingubu ajya kumupolisi mugenzi we idori bane ngo riragigira umupolisi nabarakurikira umugenzi we aramukurikira sasa aje kukigwekera ko ngorasha umupolisi mugenzi wawe agiye gufata ibane kwagufungwa burundu bagufungira mu itiyo kwanza kibandi kiriruka gasore karakurikira yimba kugakorana naye amabandi numbase kavana yimbunda nganda agarara muzee
arimo aribaza ndasaka kana singara sye kandi namba bandi yamuhaye gasopo kwanza bayimuhaye ejo bundi mwana kwibandi rupara hasi cyamujota kimana kuri bisi kiratangira aho gufunga imyaka yose nakwicwa n'isasu to gasore rikava kwizima kazulu numbaza impamvu ko n'abandi kikavuga ashaka kuritanga karakurikira muzehe byamucanze ndasuye umwanda nimvuga iki yakacambara gitanga imbere utava urinda kumena umutwe tayari aguruka buhoro buhoro amaboko nyabona kigurye gusa we muzayi mushyiraho dore siri kwentegere zul Turunkan senjata engkau. shyira imbunda yawe hasi lower your weapon Man, we mugabo cika cyamani mwana nava kwisima arashaka ibandi tageti mu kaguru wakigura ry'umwana we police kwibandi muzehe biramucanga ndakwifitiye apa takut dengan kau? wakigwa ryo cy'icyana Tertangkap. kucyumfashe Dia takkan urakeka nzasubira muri aya mabandi gute senang kau nak masuk. ntago banyemerera Pergi masuk tu Sabzuro. we ntago byoroshye gusubira mu bandi Kabur. warugwa ryo ndi umupolisi yagiye kubaneka dore filime sasa muzehe yangaga kumurasa abizi ko ari maneko mugenzi wabo uri mu mabandi akagoryi kirasiye mugenzi wabo ati gusubira mu mabandi urateka bizanyorohera filime irahana agatogo ibintu n'uburyohe cyane cyane Sankara nayizanye ikigoryi kijyana tuzamenya gute gahunda ya mabandi undercover agent ibintu n'uburyohe mister cyamano nayizanye ibintu by'abawada sasa hakuno Aku minta maaf. hashirafu mbabarire Tu undercover. ewa naho rembizi kari maneko waruvuga bari bafite umugenzi wabo utanga amakuru naramukekaga gusa sinari mbizi aba baraje dore kimwe barashe mu kaguru niyo tabanga amakuru uyu munsi turi Kacyiru netwava tujye kuri arya hamwe ni kuri ridibura kuri ridibu Ini rahsia jalan. wangu iri niryo banga tu cyabwa data we urwana rwaje rucyanuka ko mu ndeba mwese Tak boleh salahkan saya tak tahu yang diorang ni semua ni. wewe nangaje bakoze ceka sora kuvuga ikinyakuvuga ibaye we nawe funga umunwa Tak ada ni. Benda ni si kigonya gituze agak ketua dia macam akazi kari koroshye benda basic kita kompon. ndashaka boss wawe mabandi none utumye mugenzi wacu n'amarasuka mu kaguru Tapi disebabkan kau dia terlepas. Sikit je lagi kubera wowe baracitse bose hancurkan plan aku. Salahnya aku ashilafu nawe wayangije gahunda Kau tak tahu ke? nta kintu uzi warusingwe rw'urwana Kau. ugomba kukiza amabwiriza yanjye you have to follow my orders muzehe n'umujinya bamunambwiye kurya ruswa yarahirya ariko ntago yabatanga ntago yabarabura ye muzehe fit dalam poket kau tu, tak lepas lagi. baruzingo we oya kujya dara amafaranga mujye mu mufuka muzehe aragikubita cyana kimbaza amafaranga babandama jakumvamo lani Kau orang semua tahu kan? munyimbe neza Setiap bulan mwese muzaye amafaranga sibyo perempat tu. buri kwezi ari amafaranga nakira avuye muri ariya mabandi Duit daripada perempat tu aku serahkan pada unit. nakira amafaranga menshi gusa sinjya nyarya nkajyanamo nk'ikimenyetso mu ikipe ishinzwe iperereza n'uyu munsi nayakiriye Hal berlaku pasal budak. niyo mpamvu uruzingo rw'urwana ruri kunyiruka inyuma Dan kau orang semua tengok duit. ni amahirwe make nakabaye nafashe bariya mabandi none amafaranga araha Kau ambil duit. muyakire muyajyane muri investigation unit Catatan. raji ajyane mu bashinzwe iperereza Hebat pemain kau lah. uru rwana rero narwo nurufunga mutwe nurumva neza muzehe kadakorana n'amabandi narwo yebwe barukoresheje Kau bawa aku pergi unit siasatan.
wewe ayo mafaranga ajyana amashinzwe iperereza nurangiza ubake raporo ndebe ko buri mafaranga buri uko yahawe buri kwezi ayatanga nawe aricyo waje kubita ashirafu boss wakikoryiwe boss araje guhondagura ashirafu anda cyagambanye agaklah tu adik engkau muvandire kera Boleh apa dedekku? ikisi Suka hati dia nak buat apa? Jangan masuk. umvana abavandimwe kucyubyitaho Aku dah cakap dah memang. ari kuri kiro cyari marahondagura Tapi Rizal sibuk nak pesan dengan dia. nababwiye guhera ku munsi wa mbere kutakigorya ari igipolisi Pas ni aku nak kau ikut. murumuna wanjye nakidefandaga Kau yang senang ke? mugomba kurikiza amabwiriza yanjye nubwo ari murumuna wanjye kamwihanire Ni kau orang senang ke? ntabwo byari byoroshye gushyikaho tugeze Buat ni semua sebab pengajaran. kigoryi gusa Sayang kau. narakwigishije mugisha buri kimwe kau pun tuan-tuan memang betul dia kena tangkap none se niba hari umupolisi tugenze gute wabivumbuye ute shyiramo isafu ashirafu arabasa bagenzi be ko ntari twinjira Leng dalam senjata kau orang bodoh. ikigoryi cyafanye amasasu yanjye gishyiramo ibiporoporo niyo mpamvu twarasaga abantu amasasu ntabafata kureba neza ikigoryi cy'igipolisi cyashyiramo ibiporoporo nta sasu ryarimo they are shooting blanks petit frere urikisha mana aramwihorera nizal ni abavandimwe ebyiri gara frere kuri rwa petit frere ntibwatinze mugenzi hakuno wari uhari nyiramutemba nshyushyu turi umukobwa mwiza uve ku binabirirwa bisi bitera akabungo ku maso ntiharya nifondote bakisiga pata jone ugasanga amaboko n'igikara handi n'inzobe arumiwe sata mwakubitana byuski ukagira ngo harashigisha igikoma yemwe ihangana mata 15 ngo guki Kongo yaragowe na mukorogo ngo bogera mu Rwanda bakizigira muri Kongo abantu bose babaye dibu konzi kare witukuza ugasanga umuhumetso n'igikara hago mbeshye mugenzi wa musore zala afite umukunzi mbabarire sheri kazi ka gipolisi niko kamera So, none ikirego kigeze he Masih dalam siasatan. ni hatari turacyakiga still in progress Ini masalah sih. sasa mugenzi urukundo ni ikigoryi urw'uburwo rwabaye mu myisi mu gusa n'igipfamatwe umva ukuntu avuga yitonze sheri nzakujyana zamburi ariko apfa kubita n'ibandi wewe bastard kujyapa nikwambiye ni ururimi rugahinduka thank you. uko bagatetse uduporezo basohotse urakoze allo sheri yamutegereje akabara abantu bashiramo aho bari busohokere Okey, sawa sawa saya ada sheri emergency. ngomba kwerekera birihutirwa gukunda ahantu polisi ni ukwihanganira akazi nubwo bari bazanye nko ntararyaho ugisangiza sheri Sorry, tapi sampai bila kita nak macam ni? wihangane gusa ese tuzaguma gutya mpaka ryari udufaranga twagiye polisi ni nica nikize ni imekenya ngo wekenye Harap sangat awak faham. sheri Jini pangkat. ndashaka kunyumva neza Eh? nazamuwe mu kazi kandi ndagusezeranya ko bizamera neza nitumara gushyingiranwa nakurongoye byose bizamera neza ubwo bamaye ka promotion ahubwo nibwo ngomba gukora cyane kugira ngo badakora iki batanyirukana Mak kerja tak selesai lagi lah. dulu abang janji lepas kahwin funga umunwa akazi ni kenshi saya tapi sekarang lain nanti warambwiye ngo numara kundongora tuzahita tubana neza gusa nujya uba mu rugo Macam mana? ufite ikibazo akazi niko kameze uyu bamwe bambaye polisi madama agatelefone arakamena ubwo ni urundi rushyi intambara mu rugo tayari kana kabona se akubita nyina fimbere kahambe amavi ujya ushaka washaka ahandi tayari nta kibana na famiye akana nta kikajyana ku ishuri umudamu arabizi ko ari abakene akazi k'ijoro zoro nayo bamuhamagaye kuki umamagaye Kita angkat ah. Ni kuki uhamagaye landi footage CCTV. namuhamagaye niyumva gusa hano kuri CCTV kuri za kamera Pelik lah. Macam narebye kilomita 3 radius mutambiko Diorang ikut jalan buatan lah. komeza umbwire dapat satu lagi footage. abantu bacitse uyu munsi bibye kumanywa bakuru baciye munsi mu mazi underground Tu boleh tak kau tu? barangije baratatana the police stop gusa naho zo bagire bariye we zana ariya shusho kumbe Ashraf hakuno mukire na gasore gato keza kaboga rukabonye wanajya ko kiba
ntaro bavuganaga ntabwo muri mu maso amuha hakuno ibyo amuha n'agafunguzo sinzi ninde bapanga ibyo bapanga umugabo ufite freshe kote y'imikara sinzi ninde bakorana boss kurikirana iriya moto kumbe byapanga bapandara banga barapanga n'abandi bapanga ku business iraha mukabitsa bakiba akazi karabuze dore jobu mugana amanza ati ntuzaburara ufite isuka aba akazi kabo gukora Sankara ni umudomo Boris no kwekanijwe rikava mu metso nta kazi katagutuga katawutira akaguru Shadibu ni ibikoresho by'ubwubatsi rumva Shadibu afite business ari ati ribuyu nitangiza zankinesha rumva kanya nyikunda zira ntebe zikoze kuriya kuzicaramo no buryohe abana arangije azanka yesitara kamera zo ku mihanda wauza umuntu kujya mu ishoki akamiruza akavuga ati nize ayiti nge nirwanye bya kamera za Kigali nibe hey baza ku yindi branch damo for bank imwe urugero nkuko bavuga ati nziba kesi bizose bako Rwanda nduyogoje bayo bya kamera kumbe ari moto bakurikiranye iyi moto we Dino wisinzira muzehe bamuhamagaye igicukulani kuri station abandi baraye mu kazi ibandi ryaramubwiye ati muzehe bajya kumfata undabura utandabura ufite umuryango n'abana ntacyo turi kuvumbura ni bukan hideout dia lah ni rumah nta kintu navumbuye nta kindi naho bishe nawe wahamenye cek tempat ni iriya nzu ni iriya mukobwa banyak kali ambush tempat ni uyu mukobwa perempuan ni banyak sangat taktik dia Banyak taktik ke? umva uyu mukobwa afite amabanga menshi ndashaka kujyayo njyenyine kumbe lana ari hakurya Zulu avumbuye ngo undi mukobwa ukorana n'amabandi ashaka kujya gufata ari wenyine mukobwa uko yagatashye atuye hafi na banke yibwe ku manywa ngo buri uko atashye atahana moto kumbe koko ryabandi ry'umukobwa rikorana n'abashirafu rifite moto yaryo ko ryagatashye Zulu yakurikiye uyu mwana narashaka mu mandari serious nubwo yakoramo muzehe ahamagara Dino kau kat mana? Dino Kau tengah cek CCTV 4 minit ni uri nona tengah follow dia orang nane mnakurikira kuri televiziyo Zulu niwe wabakurikiye CCTV bank Datuk nta mpamvu kalau ada apa-apa maklumat umva ndashaka komeza ukurikirane za CCTV za kamera zo ku mihanda icyo tubona cyose umenyeshe sawa ni cya Dino niwe tekinisi urara ku kazi muzara ebandi kazi gakobwa gatokeza gafite itoto ku maso kabona arambaye cya jumper gipira gishe mu maso kinjira mu igeto Zuru akubita ritana kurikira gakobwa mu nzu y'umukobwa indani mu nzu y'umukobwa mu chambure yacitse kare muri salo nta urimo we wa muskawon yagiye kare umukobwa Korang follow aku ni apa? Ha? ko kimunkuri cyane sha Bodoh. Kan kena tembak mati katak pula. wa muskawon turimo twacunga umumetso wa uriya mukobwa no umwicanyi akaba yapfuye kare yakuvumbuye kuri muramuyiga mbere yuko ubikora muzehe hakuno Dino halo Buka balan. hari icyo yavumbuye umeze ute lani ryabandi ashirafu Anak kau macam mana? Sihat ke? umukobwa ameze ate ameze neza Aku cuma nak bagi tahu kau. ibiganiro turimo turavugana biri gufatwa ndashaka umenyesha ejo ko tuziba banki ya Laba Damafo Polisi yang datang ke n'indi branch ukora ibishoboka polisi batazanyataka 500,000. ejo nimara kwiba nzaguhimba 500 bro muvana urumva ukora ibishoboka polisi itazamfata kumbe yabanje kumubwira ati nubwo turimo turavugana telefone yari mirakuru Ayah, papa esok hari jadi Amira. ejo na anniversary yanjye yego mwana wa kumbe umugabo ntabwo akita kuri famille ejo afite job ibihumbi 500 ibu buat kat mana? Kat playground cafe. Tapi kalau ayah mama aisa ashaka kudusohokera ati kuri playground cafe Mira faham.
gusa ntacyo bitwaye niba utazaboneka ndabyumva papa akazi ufite kenshi kumbe Zulu yari yamukurikiranye tayari hari wibuka yiba imodoka umunsi umwe kirakana rangije barakana mu myaka ishize uriya bwo muri Indonesia aragatangaza abandira muvandikira vuba yewe arakana kibye umunsi umwe karacika ntibwatinze yari yazaga kumbe hakuno hari uwaje ahara sasi y'abakecuru bakuze hari ahantu babajyana bakarirwa nk'abana cyangwa abasaza abasanga urubyiruko batanganye imyaka ibiganiro batahuza bagahitamo kubajyana hari abakecuru bonyine kumbe hari uwaje buriya Malaysia ituranye n'Ubushinwa gusa hafi n'Ubuhinde cyane imico yabo abenshi ni abasilamu nkuko bumvishe yitwa Ashirafu Zuru Ashirafu mugenzi nubwo ari ibandi akunda nyina mwana wangu umubyeyi Bertahun kau tak datang jenguk mak. Ashirafu imyaka 5 nibwo heruka kunsura. Mak itu waruriye mama berjaya dah pun sekarang ni. Wana tumaze gukiranya na murumuna wanjye dore kiri umuntu akiri. Orang jadi orang kaya dah pun. Nicyo cyakomeye cyane. Saya kurangkan. Turi abakire mama. Bana banje polisi muri bayiga buri hamwe. Nabonye amasura yanyu kuri televiziyo. Bafite mugenzi umubyeyi arakuze yabyaye abahungu ebyiri. Gusa mugenzi akazi karabuza abana bafata umwanzuro wo kuba amabandi. Kumbe yakora kuri banka. Naba upamenda. Umpana shaka uyoboyana. Dr. Gahunda. Buno mukobwa wanjye winisoma mbike wanjye right hand man. Aku nak jumpa siapa yang in charge kes rompakan tu? Umva ndimo ndashaka umuntu uyoboye station ikirego cyo kwiba bank. Saya yang in charge. Umva hari cyumba cy'inama. Aku nak tangkap perompak-perompak tu. Umva ni jiri kuyobora. Tak tunggu sampai bank aku bank. Yabarane gufata amabandi sasi umuntu afite bank yikibwa. Polisi ugomba gusobanura ni gute polisi nishyura izamu buri kitu ndasora buri polisi umbwira gute kiwandi ryacitse. Amategeko yo hanze. Sekarang aku nak kau bagi detail kes tu. Umva ndashaka mume amakuru yose amabandi yanyibiye bank ni bariye. Aku dah tengok. Ndashaka kujya mushinzwe iki murakora iki? Betul boleh aja. Ndashaka mumbwire murapanga iki? Aku tahu. Ntago mukora akazi kanyu neza. Bank yanjye irimo aho kandi mugahembwa buri kwezi. Dutanga imisoro. Berjuta-juta. Buri mwaka. Efficient. Utiza miliyoni nanga z'umusoro. Ndashaka musho mukore bamfatira amabandi nona. Coba tangkap kumpul. Biratangaje. Iyalah. Turakora ibishoboka. Kuna detail? Detail. Ndashaka mume ibigaragaza bivuga ku mabandi. Ubusobanuro se? Saya tak boleh bagi. Ntabwo tuguhaye. Sebab saya ada nta kimenyetso na kimwe naguha. Teori saya. Ahubwo mfite ikindi kirego. Dato. Wowe ubwawe. Pompak. Niwe kibazo. Kau merepek ni. Unacheka ni mudakwana amabandira? Iya ke? Ndimo ndipangira kwiba wasaze. Setiap bank vault Dato. Password. Ubera ko banki zifite assurance rimwe na rimwe iyo banki wanye tangiye guhomba. Ihitamo bakayiba kugira ngo leta iyishyure cyane zero banki zigenga. Setiap 1 jam. Dan undercover saya bagi tahu. Nakururembishwe kuno banki yawe buri nyuma y'isaha bahindura password. Amabandi yamenye gute password? Nimba atari wayihinduye mane kwanza sobanurira. Nakabazo nimba muhindura password nyuma y'isaha amabandi yibyate akaba yasemenya password. Bivuze ngo nabwo ushaka kubufite uruhare mu kwibwa kwa banki yawe kugira ngo leta kwishyure. Undercover saya bagi tahu pompak tu the password changes every hour. Untuk hack vault Dato. Mereka hanya key in password. Ni gute bahakinze kufure foro zawe y'amafaranga bakayiba? Ada satu kire biramurenga. Dato dah jual semua. Ikindi saham-saham Dato dalam bank. Kuki wabanje kugurisha imigabane mu minsi ishize? Wari ufite muri banki ya mwenyewe. Lagi dah. Papa ntutongane muri polisi. Hasi ubundi kuki wagurishije imigabane? Kalau aku bersepakat dengan orang buat apa? Ibingibi. Tadi kan Dato juga yang. We turacyari mu iperereza. Sekarang ni kau ada bukti. Ndabaza murapanga iki? Mufite ibimenyetso ko murana wajura se? Kandi wowe ucunga umunwa wawe polisi we. Tadi bukti. Ahubwo nawe ucunga umunwa wawe kuri matuko umukozi wa leta. Kalau saya ada bukti Dato dah. Nta bimenyetso mfite bigaragaza ko na bo gusura cyekwa. Uri suspect.
nkuvumbuye nawe uzajya gereza gusa baracyafite amahirwe yo kugenda widegembye ariko nibyo kandi gato witonde utabusha fanda va go shopping Selama ni kalau kumbe cyazulu aku tak pernah nampak kau cyari igihe kirekire utaza go shopping hari ni kau kumbe uyu munsi baraza kwiba kuki uri hano uyu munsi ntabwo bikureba kumbe ukagenda aracungwa yinjira mu kamodoka ke hakuno imuze zulu nako lan cyazulu kinjiramo ntabwo yakubita pata nawe ikiguryi kirashaka iki Kau apa hal ni? aho ufite ikibazo ntabwo yamwirukana nabunganiza tayari hafaho sasa wibuka amabanda afite tekiniki biba hano baturitsa hano bakiba hirya bagaturitsa biryogo nyakabanda akaba ariho biba polisi banza hakuno lan boleh aku tahu apa salah semua dekat sini wa mumbwire Info. murakora iki hano Tu berkeliaran dekat sini. mugere mwe sitare za kamera aba bandi bahoze hano ndagukeka nawe zul urakora ibiki kiri mu ndasi mwese maruri mbora ntafande azimye Letak kamu. Letak. laji kevin mwese mshiri mwaro zanyu hasi mushiri hasi semalam saya intip dia ni inspector nyumva neza saya dengar sendiri ijoro ryashize nagiye hafi niwe ndamuneka cakap hari ni yumvise ikiganiro cyari hagati yiwe n'ibandi apa jalan nampak uyu munsi waraza kwiba bukan kat sini bari ba banki ya damafu sasa uyu musaza ni umuhanga ubwo bambwiye ngo bari badamafu muze yavuze ati ntago tugomba kujya kuri ya station harandi bashaka kwiba Pukul 4 tu berketahuan. ubizi udashaka Tak faham. nigute bandi ryakumenyesha ubundi muze narabikeka asa ubundi nigute umuntu yajya kwiba kubwira ati niba mu nyakabanda aha naho bonet sekarang lan fungura imodoka yawe baguhaye ruswa aku cakap buka lan kingura sasa uyu kandi koko bavuganye kureba gutya mu modoka ye harimo igikapu cyuzuye urufito afande urabona yahawe ruswa ngo atabarabura amafaranga inote originali wayakuye kumushahara wawe tuwuzi Dengar dulu. twumvikane sawa Mana Datuk Mia ada dekat atas ni. ubanza munyumve neza rompak bank iyi nyubako icyo tuvuga ngo niba ari bwibe Ni. ntabwo bakiba inyubako y'umukire nyiri banki Dalam bangunan ni. Sebab tu none se bwo bajya kwiba ni gute bamenyesha ko bari bwibe iyi nyubako turimo ni iya nyiri banki kuki barimo baramwanga ngo bari babanki ngo bamenyeshe aku arahkan semua kat sini. bashaka kuba bari aha unit CCTV bank Jalan Ampang rusak. Alam bank dah berbunyi. jalani ampanga iyo banki nayo itangiye kwibwa ntiwumva mwese twitegure birahagije atagira ujyayo mwigenda arababuza Aku yang handle. ukurikiza amabwiriza yanjye Inspector. ni igihe ushinzwe iki kirego inspector nyumva neza babwire bose bagume hano baze sha Tidak aku ramai yang umwana iyo amaze kwishyurwa minerivare ajya imbere yagise agatangira kwishongera tangiye kwishongora abasore banjye benshi bamaze kwicwa na riya bandi aku tak boleh terima arahan daripada orang yang ntabwo nshaka abandi bapfa bundi ni gute nakwizera ufite umushahara urenze uwanjye sha Zon, ikut saya. we twese tweregere kuri banki jala nampanga muze hasigara umwe na bagenzi babiri abandi bose zirerekera bajya kuri banki we mutangire sha yego nyakubahwa kuva ryari usuzugura fande kumbe asilafu afite imbundi ifite umunwa mututu simwe zikorera amasasa aremereye rimwe bakurasa rikamena igituza amafaranga wayavanyiye se wubaza ubusanire yagwaye nabimenyera se kumbe asilafu polisi zose mwitegura arababwira bose polisi zirasohoka zijya kuri banki kabiri satu keluar sudah sawa dutangire musohoke bandi kumbe asilafu ni umuhanga ya nyubako polisi ivuyeho umwe amabandari paye umupolisi wa mbere hasi ya nyubako nyiri banki atuye mu apartment alo mutabare twatewe kumbe uvuga kutsira ikinyarwanda bavuga twatewe kubera igihanga akavuga ngo bakoze iki
we murakoze cyane basewe tayari Gompa, kau dekat sini. Kau semua kena datang sini balik. Zamuri amabanda raha. We bareka fandi nabasazi nonse bajya kwa mu rugo rw'umuke bashaka miki. Ntiwizera amagambo ye. Nyizera fandi. Ndani ku nyubako ya nyiri banki. Haraka Ashraf ari mu yindi nyubako birebana. Ni umupolisi wetugeme indani security. Kuri floor ya 17. Ashraf afite imbunda mister. Dore filime nka umusobanuzi we. Sankara niyo mbere ibamba nazije avana imbunda arabanza arayipangura amaguru arayashinga bye ku buriri etage par etage ariko harubanga areba sitita wahakuriye acungira amabandi bagenzi ye password bosi bandi rya mbere amena igituza bandi rya kabiri mama yake na mama esa system ya Samano Firimira Lari dengan budak dia dah masuk rumah kau. Mujire vuasha Ini Ashraf tadi kau cakap clear. Lari na basore barawaza muravuga iki mubabona mbarafu baya dawa ya moto ni moto babitu muriro abandi ku mupolisi bandi bitu moto mama yake na mama dawa ya moto ni moto muriro baya ikwabo baragereza mu rutugu mabandi nava kwisiba baya ubwe Firimira kumanywa mabandi nava kwisima takiye tabura gato pande ya lani bundi fite sasu riremere irakumena amatwi byo nicya Ashraf ari hakurya kumbe dore abandi bayobye mama shenge mama baje kwiba kuri bank yewe yewe ko muza hano bababwiye iki mwibeshye Tadi kata nak bunyi. Ako bibyara oya Kemungkinan alam bosa. Yewe aramuzavuyeho tugiye gusona tumaze kuzestara turazivuza kugira ngo tweseye ariko ntago batwibye amabandara babaje kupara muza banki abandi bagiye kweseye mama shenge bayobye uburayi Sankara nagarutse paida we biru n'uburyohe mukanye dutangire kwa Lalampur gangster yibahise kwa Lalampur special forces muzu ya nyiri banke bayabura gataca nirimaze gufata niba kufure foro nibivari sinzi rimiki tayari bani Paris wajana yari miki briefcase kira kuchinga cyaje kuba abandi na mikino dore igihe bari cyo barashukutwaye we ngino sha tayari shene sana mukire nyiri banga amafaranga afite menshi azishyura tu ano leta irishyura amasasu leta izagura ndi bakadufasha bandi yarangwe bafite ibikoresho babita umuriro we dawa ya moto ni moto wa mbere baramuha ayo aricyo barashugutwi wa musenzi we ndekuri varisi nayo ndekui fanda ya fanda hasi kivana ibunda sasa afiru tuku kira kwepa sasa briefcase irimo iki ukobwa barohaye fakurasa we abandi bari mutabare bari namenya naho bari patio varisi ayiwe tujyana ya muko umva genda mugurikire mugiye babura abasukamwe mucike cyangwa nsigare reka marindi umukobwa ameze nabi babiri bacike tuzagukura muri polisi magufunga nacyo
ushaka gupfa ntari wasi abandi araha dore ababandi y'ibintu bifatika we muve mu bujura bwo kwiba inkoko n'amasafuriya dore Jobu we uzi kuba miliyoni 500 iyo bagufunga imyaka 10 ntari wasi ariko ari kuri konti n'ubundi abo wasize hanze hari igihe ugaruka nta n'isamba aragura dore akazi yawe zaro apima nabi ashirafu yerageza hakurya ubusasu bwa piston bugerayo kanze mume n'umutwe y'urutugu umukobwa aramuha dore imbunda anaracika umanywa nta bwoba nta ngingimira nta nda y'umujinya umukobwa avanayo gurunedi musaye ndaragiye mu rutugu gisasu ajya hasi sye baramuhaye abandi baracika abandi araha nta bwoba icyabazanye barakibuze ivarisi laje Kevin umeze neza cyane nge nanjye meze neza shaka abandi bayise KL Special Forces kwa raramporo ducike wangu nta kubura byose nk'ingati mini baratangira bakirigitse nta modoka ntaho gucikira katurore bageze aha hano hari munsi y'umuhanda haca ibizi bibi tayari Musaye arakurikira ibi mafunzo n'ibyo bakoze ndani sike sara dora hani Imana yagorewe Mana mfasha no mu byabara yitabaza Mana mfasha n'abapolisi batamfata sinzongera kwiba Mana nabariri ya none Muze havayo saso yaryumva gasesha dora aho bacenga ari impande ye agenga sike cya kigorye ngo ni zaru nyagukubitwa n'inkuba nta kibwiye ngo nabandi ryakurabora rigiye kwiba giyo by'abandi kuvayo yewe telefone mukuru azimi yewe bakurashe utashaka kwa muze funga kinwa dore rwa rugorye rwa cyanya gupfa kubiswe n'inkuba cyagiye gushyanuka yarebye urugorye babanza rukubita inyuma y'amafera bintu bavugaga ikinya kuvuga ibaye muze naratuza gusa icyamabandi yaragiye gutwara bakibonye ya briefcase ibisoni gusa polisi irangije ifata ikizibiti tayari barerekana kuri station muze byamurenze abana ari serious n'imbwi ry'uruhu bijyana byinjira mu kazi rwose amakosa ndayakwiye ako ni nayanjye mumbabarira I apologize undi umuntu agushota kuvana mbere muzajarakara nabi yanze gukora n'abandi kuva ku munsi kubonde yivarisi imiki yivarisi bakiraho inyuma yabo hari zaje ebyiri sasa ababandara ntakuva kwizima ntagarava kwizima ashirafa arabiyereka ikiba kibenza nk'umuti kumanywa kuri polisi katurore turapfuye tu ibandi rivayo kumanywa yangu icyo bita umuriro we gererade mwakira itunda ashirafu bavane bwa kristo unda y'abapane automatic we murye kava modoka ya polisi ya mbere irirenga nashaka briefcase varize dore filima iryohera we aboro mucikana bari na polisi baparika imbere ashirafu baca baparika imbere baranjirira parika inyuma Fande babonye amabandi yiba neza sha dore ibyuma kumanywa parika maniki munda manikiti
ashira feri hibye ziyavaye nakabunda ayiwe ashira faraha murumuna wa ashirafu irindi bandi barashugutwi naho bazivanayo yarwana gufungura amapingu wewe mujasi masasu mama yake na mama na machino na mbabazi muriro kumanywa masasu mabande natageti wanapfa tsa masasu afite menshi fanda ritanga bamuto bagura nta mtimare bambaye mabandi yipambye bambaye atibare kubarasa nacyo kagasore kavayo kazalu gafata ya briefcase karangije kayinagira Ashilaf na kumwene wa Ashilaf urasobanura iki noneho Paris left wangu usubira inyuma kigoryi kikigambanya kucyubaye kufure foro bararasa uzashya mindi magazini baratangira baza bacaho Musara irasa arasa kuri moteri tageti Musara barasi yarimo na iraturika moteri barayiturika yasimbutse Musara yabyize mafunzo arasipira imodoka irimo muri Ashirafu irirenga Fani mwanda yakuza indi magazine aronchishimwe ashiremo charging nawe ahindura magazine ayiwe kimwe barashugutwi murumuna wa Ashirafu naca hakuno meze nabi titeka yasi tambere mu gituza arasa muri nkongoro ndavuga umuhogo barashe kiri umuntu cyashirafu ku ruhande kira cyafite ya briefcase kochi nzimundi ranira kaka petit frère Rizal bamurasira imbere ye tayari naye bapimye muri nkongoro Rizal yaje atabara amagara yamagara tere buri mwese wasamaye tayari aratangira yicaga abaturage yiba gusa polisi byinjiyemo hasi ubundi ko nibaga y'abaturage nebaga ya polisi mugera mwica petit frère filime zazajya mu buryoshye yabicaga nta mpamvu bandi barashize mabandi arisha kufa dore igitanze gikapu kabone nubwo igikapu gisigaye ntibwatinze nk'ikipe muricana nyiri banki nguriye lano meze neza cyane muze kuramo password dato iki kiri muri briefcase harimo ka disk deal lepas aku jual semua saham aku iyi disk deal uza bitcoin zanje aku transfer dalam nacuruje imigabane yanjye ngo za bitcoin nizo ziri kuri hard drive hard disk bitcoin ni ubundi bwo kubika ubukungu bwawe tapi itu sekarang tak penting yang penting aku dah tahu ibyo nagari ingenzi byacu bari imbere y'inzu kuzunguka birenze dia want attack aku personally ababandira kureza impamvu yatakaga banki yashaka iyi bitcoin bamaze kwataka banki zanjye zose barayibura bavumbura yuko nayibitse mu rugo iwanjye niyo mpamvu batatse urugo rwanjye simpan kat mana kuki yabitse wawe dalam bank aku nese nari ubike Dato ada suspect kwa sababu Dato hari umuntu wabukeka mufite nyibazo hoya abanze mfite benshi ada orang dalam pihak Dato yang mungkin banza umuntu wizera kurusha abandi ari wakugambaniye siapa hago yangambanira hoya bedure cya kindi yizera cyumuhora imande cyacyo muzi cyumwungirije cyunjyo cyungukira banki nicyo gituma bashirafu ni gute mwakwangiza aka kazi ntabwo ko muri professionnel
ziriya banka za ndamafuno zo nshaka guhumbya uza amamiliyari n'amamiliyari duhombye daraye kuri ya disiki ashira furi ikigoryi wabwira yapfushije muri umunani nakoze akazi kanjye ngo amafaranga mwibarani muri banki sirayabaka none ziriya bitcoin ndazibuze sekarang ini macam mana? kigoryi gusa ngo urashyira turakora iki uranyishyura ngahe ushaka iki ubundi bastard umujinya pfushije petit frere uranetse semi kasiya kubwiye ko nyine amafaranga yawe tayari. Kenapa kau lepaskan dia? Kata tadi kuki muretse ngagende? Simpan dalam lokap enggak dapat apa. Umuntu yaramugetse kuvana mbere ntago twamufunga. Follow dia macam biasa. Kevin, kau minta bantuan. Komeza umukurikirane nk'ibisanzwe. Betul. Umukurikirane spy on him. Lan, aku nak bagi tahu dengan kau. Lan, Datuk Mio yang saja kubwira untuk aku masukkan dia dalam pasukan kau. Nkuko ndatebivuze. Kau jangan bimbang. Uyu musore kujya mufate munamuvumbure n'uburyo akorana n'ari abandi. Mujye mukire mu ikipe yanyu mwere ko mwizeye. Niyo mpamvu nabyemeye ngo tumuri kure. Kibayo ni cyazabe. Cyaratse gutanga briefcase ntibayitwara. Muze araba. Saya mohon digugurkan. Nyakubahwa. Lan. Ndashaka vanwe muri iyi kipe. Lan. Elak daripada kita tengah. Mpamvu natanze kiriya briefcase kwaro kugira ngo amasasu agabanuke muticana. Wakoze. Kombe barupangiye kujya baruneka buri munsi. Ibaza nayo kwidefana kugira ngo murekere kurasana. Niyo mpamvu natanze ku fore yishara kuri polisi. Kananga cha. Sasa bamuneka biyongereye. Mpaka abagejeje kuri ese bandi. Yifitiye BMW. Wow. Yewe. Yep. Felestasi. Sigaye twara BMW, yaryo umushara duhembwa ngahe. Izo miliyoni zigura BMW wazikuye nawe. Sasa abantu baranawe izera undi. Kereta tunang aku. Kereta kerosak. Iyi modoka ni ya fiance wanje, yanjye yarapfuye. Tolong sampaikan salam aku. Yewe. Uzambwire tu. Ashirafu ni mujya guhura. Kau jangan risau lah. Pas ni aku dah takkan ganggu kau. Sinzongera kubangamira. Aku nak pesan dengan kau. Kau dah bunuh Rizal. Usereka nkugira inama. Dia Ashraf. Rizal umwishyuye umunsi. Dia akan duduk diam. Ndi umuvandimwe wa Ashraf. Kita dalam bahaya. Sinya ko Ashraf biburangira amahoro. Uri mu byago wa mugabo we. Aku je. Ntabwo ari jye nyine ni twese. Sekati kau lah. Pfa ko bamubwiye. Wimenye. Ashraf asanzwe ari umusazi. Wongera kwica muri umunawe. Hagati mu ntozi. Cyangwa gutera kwikirinda ku rutoryi rw'umugabo mugenzi wawe. Tayari. Kumbe kanangara cyane kwa ana rubukurura amazwi. Bwasensa gakurura hakurya. Ava gashyira mu cyerekezo urimo gusa. Kananga yaje Zal. Asha, dia berdendam dengan ayah. Ndashaka witonde. Nak berdendam pula. Iya Ashraf arimo arakurikirana so. Jadi Ashraf. Saya akan cari orang yang bunuh. Iyo mani Ashraf. Nakabaye miguwisha umuvandimwe wanje. Kumbe dore nyiri kwica muzi. Murumuna wa Ashraf arimo aranive nakana. Joyeux anniversaire wa mavuko wawe. Ni Kamila. Tayari mugenzi hakuno nta nibyishimo mu rugo. Mugabaza hakuno. Afite ubwoba. Ntararya dore ijisho. Aribuka arasakira umuntu cyashirafu. Je suis la mort au travail, ndi umupfu genda. Ibyo nege barata cya bibi. Walking dead. Ewe data we. Aza muri sara afite ubwoba. Abandi baraserebura nive madamu n'abashyitsi. Amaji basutse madamu mama shenje. Afite umugore mwiza. Ewe umugabo natuje. Shirika afite ikibazo wajya kumuganiriza. Amira mwirukange cyane.
Nawak tu. Sheri Daripada datang duk. wagiye ugakina n'umukobwa wawe. Siang tadi aku Teka waretse kumvugisha. Abapolisi bapfuye bashize urakeka niba ubwira ngo nishime nigira ngo nishimye. Ibyarakaza umujinya za kuwutura umugore mbere y'abana yema aravuga imirambo n'impfu z'abantu. Damara ceceka. Saya cuma expect awak untuk jadi seorang ayah. Ntabwo nari nkubwiye ngo uzuseke wishime. Basi gerageza ifate nkaho uri se w'umwana, ifate nk'umubyeyi mu rugo. Asubiza akazi ki madamu yarumiwe. Hai Amira. Yewe ubutaha ndasanga ndasiye mu buriri bana bani mukine. Pergi main balik. Yewe data we. Abana zirakina. Akira washira. Bisha petit frère amiyaga. Ndari muri ryo joro. Abaturage basaze toranye. Nami babazi namiyaga slafu yasaze. Abana umwana w'umugara w'umukecuru bose arabaha. Ubucyarira mu nda y'undi bastard. Ugukoreye ku mumetso n'umugara avuga ko nta mumetso ugira. Ugusuriye n'umusurire avuga yuko nta gatafari ugira. Wishe petit frère kamwishyure bastard. Yisaka ni magazine arayibura ashira afavayo. Umupolisi ashira afi imbunda yifite miliyoni z'amasasi nabanza arakocinga tamishimo shira mirindi abakana karitamika Yesu Kristo. Tawara kaguye de gisasu kinini irahinguranye. Mila mwana wanje kanya gatumwana bakuye amaraso menshi ndakwinginze birahagije mbabarira wikwera ku muryango wanje atakamba nimba ushaka kwiyora ica njewe utica umuryango Ashraf ndakwinginze musenzo urasakura umura wanje nta muryango ngira nta muryango ngira nawe nashaka kureba muri bwa naciyemo kingura muri umuna wanje umukobwa azakura n'ikimuga baracakagura uriya sasu nawe umwana nk'uyu amagufwa bacyoroshye ndakwinginze nyita Jirafu muri tijya mukoma imbunda y'izuru kankwari muri bomboni kwa muganga. Mukobwa wanyu mayidota mukobwa wanyu ariye wowe lani ameseneza mugenzi w'umupolisi mwana aje iki madam sheri umudamu yumiwe yajyana yuzuye amaraso. Baganga bagerageje bishoboka. Diana mudamu yahamutse bagize kuba ari abakene ibyago bizamwe ngo yakunda akazi. Akiraho Zal avayo ngo akigurye nk'ikije kunshinyagura dore gutora umujinya umuntu utageze icyo gukora. Urunugo rwamugiriye inama atisha nimba icyo nzi wakigurye arubizi nakubaza tuza fande tefunga umunwa kubera wakigurye umukobwa wanjye sali yose n'amakosa yawe kanigendere we witura umujinya wawe abandi makosa naye mwanda kono gimana sagutaha urajyayo. Kenapa aku kawin dengan kau? Asubundi kuki nashatse koko dalam keadaan macam kuki nashatse umugabo nkawe. Kau nak belah macam turi mu bibazo ni gute umugore nkawe avuga amagambo nkaya. Ini siapa kau ni? Ni gute wasiga mu bibazo nko gutya? Uri mubyeyi nyabaki? Engkau sendiri. Papa jenis. Banza nawe byibaze wowe ubwawe uri mubyeyi nyabaki? Uri mu papa bwoko ki? Nure wo mukobwa wawe wibaze kabiri. Uri mubyeyi nyabaki? Tangira kurira nka mama ricyagiye binyusa mwibi bijumba. Mbugere nasanze ntago ari ukubeshya. Nasanze mama gina rweno baba ngo ni kinyusi barimo bararwanisa fure y'ibijumba. Ngo ni mudabasha kuri concert ngo nicyo urya byibaze nawe. Kureba neza. Uyu kureba nyiri banka yarashiye kuri etage. We kurariye. Natumyo. Yewe uyu nguyu wari wungirije nyiri banki. Mwangu ki? Arahamagara. Kwa sababu yewe uri guhamagara ndi tunako
tunang kau. My fiance wanjye none. Kan? Fiance wawe wapfuye yaba ari wonkere we. Sasa uyu dore ngo arahamagara Mia. Mia yewe kurura fiance wanjye hano yaba ari inzu ye. Cyaho kamera. Sasa uyu wa mugabo barasiye kuri etage. Sheri we ni se wakanga kobwa kamiye. Dore sasa ngo bose yashirafu na miki. Dore zulu ngo arasara. Yaravuye kuna mugenzi we barasiye umwana Mia sheri. Sasa iki nacyo akana karakanguka. Tayari. Mwana wanjye. Sheni? Bébé de moi. Shamani Mira jadi Papa. Saya. Nifuza ko ninkura nzaba umupolisi nkawe. Mira kenya. Gusa akaguru kanjye kagiye kacitse. Kugira gutya. Umugabo yakubise ingasiri y'ivi iraturika. Akaguru bacira hejuru y'ivi. Datawe nawe azakura ari ikimuga. Mujye gukina n'imiryango y'abantu mugende gake. Kandi mukamagara ngo Sankara ngo giti bamurashe ubwo wancikiraye. Mugendera gake imiryango y'abantu. Aza hakuno. Baza na cyazal. Pale. Kikibazo. Wesoka. Laji soka. Barafunga shyiramo kare. Bahale. Ngira. Kibazo. Fata gate barakazinga. Kigoryi nyana. Yebwa amusenzwe. Afande, uritica umuntu. Yambaye amapingu. Batumye umwana avurika n'ikikiriho. Bifunze by'amazuru. Yagutabaza. Mushinya. Ashirafu ari. Ndashaka ashirafu. Ndashaka ashirafu. Uko we? Bifunze byatuye. Bagitariana komunistiyado. Kigoryi mbwira. Cyangwa ngwici. Kirese cyane. Biar aku tunjukkan engkau. Reka nkwereke. Cara yang sebenar-benarnya. Ukuri uraje ukubone. Baza na afande. Afande aza yitonze. Asasha igihe twaririye ruswa. Sasa mu gituza. Igihe twaririye ruswa. Mwumva mutinzi, mwumva ku nshuro y'ijana. Ashelafu. Sibamba. Filimira. Uraho muvandi. Ya datawe. Sasa nujya ujya gukina na bene wanyu ujya umenya abo mungana nabo muri urugero yarotaga. Ugajya bwamutaha ubwoba. Filimira ngabo umusobanuzi samano. Yawa datawe. Kaji wa mugarura ndavuga keyo. Mu rukiko. Lepaskan bulan. Wende kagende lani. Sasa kubera inzozi. Sheri wanjye ari mu byago nawe. Nuhang sekeliling dia. Ubu ngubu utangiye gutinya kuko sheri wawe ari mu bibazo Dari awal aku dah tahu dah. None utangiye gusobanukirwa impamvu wakoreye ayo mabandi. Budak-budak aku undercover. Wabaguzi gahunda zuriya musenzi. Bocorkan cover dia. Abagabo banjye bagiye kumuneka urabatamaza. Dia hantar kau kacau. Niwe baraburizaga. Kenapa benda yang kau cakapkan ni lah? Yuriya mugabo yarakunnye kugira ngo uneshe umutwe. Biar aku jelaskan dulu. Uravuga ibiki? Akira hakuno lana amajwi bamufashe. Saya akan cari orang yang bunuh adik saya. Mbere na mbere nagashatse umuvandimwe yanjye yo Maria Shilafu. Saya akan cari anak dia. Mu mwanya wa Alani. Ini apa yang nzashaka umuryango we n'ibyo nagukoze. Aku jadi dia itu yang aku Ibyo ryo nabwira gashiri yo Maria Shilafu nawe nagashatse umuryango wawe. Budak aku follow engkau sampai ke tempat tu budak perempuan tu tak ada. Abagabo bawe abagabo banjye bose baraburisha none n'umukobwa wanjye acitse akaguru. Nshaka gucika. Aku pergi rumah engkau. Aku intim kau. Nagiye mu nzu wawe. Aku rasa engkau ndakuneka. Dan aku nampak engkau nanjye mpamvu nakuneka nari nzikorana na ririya bandi. Nakubonye wowe n'umukobwa wawe imbere y'inyubako urimo avugana na Shilafu. Bivuze ngo kau seorang je yang tahu lokasi kejadian aku. Ni wowe uzi aho ntuye n'umuryango wanjye nawe uzi aho anive y'umwana wanjye yabereye. Bivuze ngo ni wandaburije. Sasa Musa Shilafu yabateye uyu nguyu yari yahinduye aniva iri bubere. Wewe imbeshye. Shilafu arashaka kuri telefone ibandi ryabazonze. Shilafu arahamagara kuri telefoni.
Sasa Ashirafu yamenye gute ko anniversary y'umwana bayikuye mu rugo bakayijyana mu rundi rugo? Araneka shawo. Ashirafu bamubwiye ko Ashirafu amushaka kuri telefone. Avayo? Buka loudspeaker. Shira oparire. Apa kabar le? Anak kau sihat? Elani umeze gute ni Ashirafu? Ukavuga ameza Setan. Ushaka kuvuga iki? Uri he? Wa daimoni. Basi kuna bunga balik. Lari uyu munsi wamfukamiye kubera ko byari byakurenze. Gusa ntacyo bitwaye. Ndaza gutuma wongera umfukamire. Cantik umang kau. Ndi wawe mu rugo afite n'inzu nziza. Nziza cyane. Usibye ko umugore ni mwiza cyane kurusha inzu. Sasa Ashirafu yageze ku mugore. Mbega uburyohe. Umudamu yabafashe icyuma Ashirafu mureba. Umugore arapanga kwiyahura. Abagara umudamu Diane we fata telefoni. Umudamu ashyira hasi icyuma arashaka kwiyahura. Kwiyahura ni icyaha imbere y'Imana. Aba ari umuvumo mubi. Ashirafu afite inzu nziza ariko umugore wawe akaba akarusha. Sasu nawe yibye urufunguzo rw'ipingusheri we Mia arimo arahigwa na Ashirafu. Ashirafu yiyemeje kubasiga bose mu gahinda mu nyubako y'umugabo. Yitaze Ashirafu ateretse nk'umukobwa kumwemera nako kanya ubu ubona ari agasore kaza naje mfasha nasura aracitse nagiye gutabara umugore we. Ashirafu yabazonze turi mama kaboga ari mama shenye cyane cyane ko n'ubutaye buri mu kazi. Urumva cuma mu ntoki ndakwica boroboro nk'inkoko z'umurangi kukubaga nitonze gifungura icyumba cuma gityaye kumbuye nawe Zoal agiye gutabara umukunzi we Mia tayari. Ashirafu ari mu kazi kose kugera kamodoka nukuyisetsa tayari. Perhatian semua. Halo over. Kuri za barriere umucunge acitse mu cyumba cy'iperereza interrogation room. Byo ni ibiki mumbwira? Uyase yirukanga. Diana madam. Madam mukazitabara. Zamuka muri etage. Diana kugeraho umugabo ngo muri shock Imana we. Dore icyo bita Yobu. Kugira gutyo umudamu ni muzima mama yaramaze no kwitangira agiye. Yesu umwami umudamu yarari mari yisengera. Ashirafu sinzi impamvu atamwishe. Badusubiza inyuma gato. Kumbe Ashirafu ni umusiramu. Kugira ngaha yasanze umudamu bari muri mwezi Ramazana ari marasari. Niso mana bagize. Aha filime ngatwe n'ikindi kiganisho cyo muri ryo cyitwa Ramazani. Dore cyo bita ng'Imana itabara bayikunda bayo. Niyo mpamvu Sankara nsenga Allahu Akbar Yesu agire imigisha myinshi. Arya ni Yesu ra. Mo arya ni swara basusu. Iwa undi yitwa? Na swara basusu sala Ramazani ko yambwiye ngo niko yitwa. Urumva? Imana dore ngirafasha. Kwa kwezi kwa murezi Ramazani kwa ramutabaye. Arya ni murezi Ramazani mutunzi Ramazani. No murinzi Ramazani. Bari mu kwezi kwa murinzi Ramazani pira buri mu kazi. Urumva? Ubu dukoze cyo bari kudukorera n'uduhene. Sal baramukurikira. Dari imodoka ngo barayambara. Dari imodoka ngo barayambara. Uwa mbere umugore watabaye na murinzi Ramazani. Bapolisi. Ashirafu ambere mu mavu. Bakabiri baramu. Indi turuke barashiramo. Ayarura. Ariko arakora akazi ubumwe. Mbabarira. Zara vayu. Yarya fiance wawe yakoranaga na so ubukwe nako me wari ufite sha ukabwa arambwira password yarandi mafaranga. Kara chini bastard.
kigorye gusa fata gerenade yinda kuramo pini niyi kanyituritse polisi zagura izindi akazi wumwe Ashirafu yasaze uzi kuri umusilamu ujyoza amagakanzu Peter, saya dah hantar nagiye nyakuba untuk backup. Amera ameze neza baramugumaho Kau jaga rumahku. Laji guma hano mucunga inzu Kan? yewe Kita dah tahu. hari ibintu twavumbuye la Record. Dan kita juga dah tahu. twavumbuye ahise uriya musore mama we anu umukecuru rwose ari muri bya bigo birera abakecuru ukita mani Mungkin perangkap. reka tujye kureba nyina urasanga ari agatego Tapi kita kena pergi juga. ndabizi Aku dah arahkan semua orang sana. tujye kureba nyina buriya abana niyo baba ari ibirara gute cyane cyane abana b'abahungu iyo abonye nyina apfa gutoza mwabonye cyaro fende ke kitaravuye ku rumogi sasu yafashwe ninde zal kureba kamiya hakurya eri mia karamebe karame hani kora icyaro ni mugabo ufitwe araka basta dwe nimekupa jobu uninichere kama utanipa raporo sasa wewe umenikungambanira mwize kuri zalo ushaka kumenya ukuri kose dore ukuntu byatangiye mugore rero ninde wamusenzi we gute wambeshyi kiye kibazo wanze ziraye kuzanshaka harya ari ndugushaka wandaya we wamusenzi we dore sasa umunsi wa mbere Ashirafu ajya kuba ikihebe Ashirafu mama yanye by'imodoka kumbe se wa Zaru cya kigori dato Kau dan anak kau sama. ino mwana w'umuhungu sha abana bayide bamwe wa mwana we cyamukuzimu abana cyaure urakora biki Kau kau aja aku ha. cyagu cyanaje ina Ashirafu bamuhagita mu munsi oya yaragiye kurongorwa n'undi mugabo wenda mugabo azamufashe kureba utwana twe ikigabo kijya kumuca inyuma ushaka dushyingiranwa cyangwa ngurongora umukuremo imyenda camufate ku ngufu imbere y'abana be dore inyamaswa Ashirafu umunsi nibwo yatangiye kwiheba ahinduka nawe inyamaswa kwicara ntacyo bimubwiye Mose Aku akan cuba banyak gitu. natangiye n'iyi modoka ariko nimba wanyicira umuntu nzajya nkwibira imodoka ku buntu dore Ashirafu kuninjiye mu bujura Peguam dia ada bukti yang cya kigabo cyarongoye nyina abana bareba sama ada puan tarik balik kes rogol tu. wa mugore we dore na twana mudamu bamuva kwa muganga urukiko uyu mugabo ararengana ntago agomba guhanwa cyatanze ruswa Ashirafu areba na murumuna w'inyuma tugende zongereja nta myaka myinshi iciyemo kigabo cyaje cyemyikisha muri Benz abana zireba arabana bari nta mutima cyabwiye nyina ko kizamushaka kimufashe kurera abana aho kujya kibikore kwandagaza umuntu kijya kumuyeju kumbe dore ko wa musaza Ashirafu yakodesheje ngo iki gisaza uwo munsi yaje kwishigabo musi atararasa baramurasa wa polisi lan haciye imyaka nayo yarakiri muto Ashirafu yaciye bugufi kigabo kiraho dore ko sindura abantu abirwara inzika Dari hari itu guhera uwo munsi na n'uyu munsi yang aku akan ubah dunia ini. narahiye nciteka ko zahindura isi uko icyo byansaba byose Udah paham kan? kandi ndacyabikora
ubu wasobanukirwa uburakari mfite. Kenapa Datuk tak pernah beritahu polis pasal hal ni? Iyo ubwira polisi ibi ngibi byose Dato, dore cya kigabo cyanyira ngicyo cyicaye. Okay. Sawa. Memang. Ashraf. Ibyo vuga no kuri. Dulu memang bukan orang yang baik. Ahise yanjye. Nari nyamaswa ngo nari umuntu mwiza. Tapi sekarang aku dah nari nyamaswa nkazi wild. Gusa nahinduye ubuzima. Ecujije ibyaha mumara gufata ku ngufu abantu mukicuza ibyaha. Sebab itulah misi aku. Iyi si byayo biri unfair. Bigenda uko bitakabaye. Usimamu nguzanyana. Lagi aku nampak diri aku dalam diri engkau, Zul. Gwera kubera ko gwera ku munota wa mbere nakwiyumvagamo. Turumwe. Tapi masalah engkau satu. Nakwiyumvagamo bire turumva ko twarwanya ikibi. Kau tak tahu siapa musuh. Ikibazo ni kimwe uri mumenyi. Jadi hari ini aku nak bertanya. Ntabwo uzi umwanzi wawe wari we. Orang yang kau, Lan dan semua polis lain lindung dan jaga selama ni. Lani na polisi bose nabagambanyi. Kau nak tangkap? Kenapa? Warindaga daimon kugira warimfate. Nak tegakkan kebenaran. Icyana koze ni iki? Tapi kau bunuh Ashraf. Nshaka kuvuga ukuri Ashraf. Bunuh ramai orang. Uri umwicanyi Ashraf. Please kau faham. Maze kwica abantu benshi. Di dalam setiap perjuangan. Nawe wica polisi. Buri rugamba rugira ibitambo, sacrifices. Enak Zul. Kita tentang dorang sama-sama. Zalo munyemana gusa shaka kunyiyungeho. Turwane hamwe. Uri umwanzi no ntago ari ngi. Zul. Kau jangan diri macam Lan, Zul. Kau tahu tak, aku dah cuba sedaya upaya aku untuk pujuk Lan. No mere nguri amusenzi Lani. Tapi Lan masalah dia satu. Nagerageje kumwumvisha nyiyungeho. Ikibazo afite ni kimwe n'umunyenyeri uri mu polisi ngo ni Lani. Aku yang letak bungkusan duit tu kat dia. Wene Lani nabakoresheje. Beriman aku untuk tunjuk. Siri igikapu cy'imodoka muri imodoka yari amusenzi umupolisi kugira ngo mwereke ko ruswa ziribwa. Nampak musuh yang sebenar ke? Gusa yarakubeshye. Memang dah gila kau tahu tak Ashraf. Ntabwo uramenya umwanzi wawe uri umusazi ndakeka ubizi. Tak Zul. Ndo umusazi niwe musazi. Tahu yang kau faham apa yang aku cuba. Zul ndabizi gusa. Sebab banza mubyo ushaka kubwira. Pemikiran aku. Kau faham. Lan tak faham. Ntabwo uri mubyo ushaka. Mata kau besar-besar. Kau tengok Lan tu, kau ingat? Fungura amaso. Terlalu obses. Reba Lan. Sebenarnya lupa dekat keluarga dia. Ni umuntu mwiza twakoranye gusa akazi kamutwaye bwo mu karamurongoye. Jahat, salah tu. Kubwo ibyo rero. Apa? Niwe mwanzi. Apa yang Lan buat tu salah kecil? Apa yang aku buat tu salah besar? Lan yakoze ikosa rimwe. Aku dah masuk penjara. Macam tu. Dia nakoze ikosa. Dia bermain dengan kata-kata. Dia muri gereza. Sebab apa? Kunda gukina n'amagambo wa mugabo gusa ntabwo ari byiza. Ashraf, hakikatnya kau tu perompak. Ukuri ni uko Ashraf. Umujura. Umwicanyi none. Tegak di Lan. Kalau kau nak niba kubera inyungu zanjye. Buat cari yang betul. Shaka kuzamura ubutabera. Atangira kwigaragambya. Bawa dia pergi mahkamah. Shaka kongera mu rukiko sha. Lepas tu masuk penjara semua happy. Semudah tu ke? Senang ya. Jya muri gereza abandi bose bishimye. Nibyo ushaka kuvuga niko kuri. Sekarang ni siapa yang ada duit? Hari icyo utumva muri iyi si. Punya aku nak ubah. Amafaranga nizo mbaraga nizo byose. Tengok dengan mata kepala aku sendiri. Ntacyo amafaranga atahindura. Zaman kekotoran yang berlaku kat dunia ni. Zabura byo nabonye n'amaso yanjye. Utangura imbere yanjye. Ntabwo nahagara ngo meze ndebere. Mata ke? Rendam. Unachanga nakoze byose kubera kwihorera. Guhora gusa. Pada aku apa yang aku dah buat ni. Tak ada apa pun, ni semua trainingnya. Kuri njye byarakoze. Tapi lepas ni Zul. Bisa nkaho ari imyitozo sindatangira. Lepas ni aku gusa nyuma y'ibi besar lebih bermakna lagi. Nzakora ibirenze ibi kandi bifite agaciro. Nahindura isi. Nzanayihindura. Aku nak kau join aku. Aku nak kau dengan aku ubah. Ndashaka unyiyungeho Zul. Duhindura isi. Shiri urubyemera. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Aku join kau. Sawa nari wasi ndakwiyungaho. Kiramubeshya kumbe na Aku join kau. Nziza cyane mfungura. Ndakwiyungaho. Dukorane. Zul. Bagus. Nziza cyane arasuwa mbere. Sasa niba ugiye kunyiyungaho akazi ni ukwica. Sial kau. Wamwicanyi we. Kigwa ry'iwibeshya. Niwateka wambeshye neza akazi si ukwica. Ntabwo wambeshye. Polisi irakubona. Uri wenyine. Uri umuhombyi. Ntabwo ninya polisi nazamugana ngo niteguye urupfu. Ashraf yarambiwe n'isi. Ariyamagarira ati rwose muze mumfate. Ku manywa. Ashraf, aku tahu kamu ada di dalam. Tempat ini sudah dikepung.
Tiada lagi jalan keluar untuk kamu. Agucikira itange uze amaboko wayamanitse none ko yamanika uyafatisha intoryi zawe ko arebye wahinze muri murima wawe uze ufite intoryi mu ntoki manika amaboko surrender now. Ora sampai. Bariano, they are here. Ngeye imbere bolo over. Bana igisasu cya mbere. Akirafu najya yiburira. Umugabara. Nimba tabayobeje numbaze. Ahambere araturika. Hey. Akirafu najya yiburira. Nanye nagore nakabyize Ashirafu kugira ngo nda. Avayo nimbunda. Umbe mujye mukuzimu n'umusazi Ashirafu yasaze yari yambure zal zagombora kamia abakora bito bitumuriro dawa ya moto ni moto ibintu byajya byaba wada ndagitisheni apolisi ni benshi Ashirafu asubiramo indani bamusaza barisama sasu kubw'Imana raswata baracika kizi imbesire yashyiramo baratangira polisi Ashirafu ari inyuma gererade Ashirafu ni bandi dore filimi iraha bavuga amaji Ashirafu we ni iji filimi iraha bahise KL Special Forces aracyari Sankara da Premier arasa umukobwa iry'akaguru wamusenzi urajejeri Ashirafu barwana imbunda gakuraho umutwe tayari karayimutunga Ashirafu ntago yarasa tupeke nasah lagi oro muhanga akuyeho umutwe nkuramo magazine ngaho ndasa mama yake na mama wambaye igipfunsi kiravuga Samri, macam mana keadaan kat sana? tayari barabarana imbundi bikomeye wajyana bari inyundo baguhondagura tayari nababwiye samano nazigiye tayari musenzi sana Ashirafu uri sana unakuno umutwe w'imbunda nakafata magazini imbunda iri hakurya taratora imbunda barambarana cyana Ashirafu tayari gishingisha ugongo fata imbunda Ashirafu tolong jangan apa-apa Ashirafu tabikora kau nak bunuh Ashirafu rasajya kwinjiza amusenze kunsuzugu tolong aku habis tunang kau ke rumah ubwenye ngo akirika rurabyanga tidak setan ubuzima bw'uyu mukobwa bugiye kujya mu cyimbo cyabo Special Force arabapima kunyama wanga gushyira imbudasi baguha Ashirafu amaboko tuyabona imbunda hasi bahubuka mushaka kunda sana rafu na ikamuca mu mutwe abandi barapanura Ashirafu abikoro barangije bazana nyina wa Ashirafu mwana wanje buriya ntabandi bidaca amakibire umubyeyi kame mu umubyeyi ukuze muragaba amavaro sinshaka kubona ibingibi Dala Ashraf mugenzi aramaze gukira nyina zikara abana bitonda uvana lo mama Ashirafu nurasa umukunzi wanje Ashirafu uyu mukobwa ararengana Ashirafu don't do it nubikore ise uyu mukobwa nawe wanshema amafaranga Ashirafu mwana wanje mama utajye mwana yetu turamuzi aku kira sampai 3 Ashraf ayajana nasi tegekobwa Ashirafu ya mukobwa ararengana Ashirafu yasaze 2 bodoh bajing lagi subira inyuma mugende cyangwa muzana indege muvane hano ya helicopter Ashirafu okay imwe sawa helicopter bayizane guhamagara helicopter hello over helicopter hakuno Ashirafu mwana wanjye mama tuza kau kesetiaan sekalah dengan aku byose nabikoraga kubera ko ngukunda kandi kuko inyungu zawe Kau kacau minda budak ni. wabaje umubyeyi wa Ashirafu Tapi kau takkan menang. uranzubaye inyamaswa nyuma na nyuma
we wakoresheje umwana umurenganya. Ka gasore kazana kari agakozi ka Shirafu. Sheri we Tak. tayari Shirafu yayo umukobwa naye baramuha mupimye muri nkongoro mu muhogo. Sike Shirafu aranza mfuye nk'imbwa. Yishe umukobwa urengana. Nyina yararize. Datawe. Nyina yabajwe nuko umwana we yari umusiramu kandi umukobwa yamwishe muri kwa kwezi kwitwa muri inzira mazani. Ubwo inkoko n'ihene ziba zirigura n'imishyo, abantu bahagaye n'umubare wazo ugabanyuka, abantu bahagaye inkoko zigabanuka, abantu bahagaye inkwavu zigabanuka. Urumva madamu yararize uyababazwa umukunzi w'Emiya. Dorakazi Shirafu yaranze ababera imbwa. Mujinya tayari bidafite icyo bitanga. Tayari abajye mwakoze kuza murabeho yali Sankara da Premier mugeze umusore yasigaye ari mariga bazal imbaye kuzashaka umuryango wa mugenzi wa Shirafu ntimumbaze nukagenzi yali Sankara da Premier mwumvaga mbabwira ngo ndahari wese sici hasta la vista. Ndabakunda cyane cyane kubakeneye kwamamaza nimero zacu na zindi ni 0783 4 6 2 1 2 2. Ndabakunda cyane cyane.